Aya reason anga have part of what do abi ma believe. Yeah, reason anga have a bit of work. Just a hand to Zobla. Aya lazo. As we don't have the capacity. Yes, I am. God, why now? Yes, I be on Wally. I think my brain just committed suicide. Aba perbatam binya labumbo. Mba perbapian mibia. Go and ask your grandfather. Ngaba. Sawa? Ngaba. Alar tepata ndabala mbiara sonsone. Dayenga. Baiza tuzo padu abia boliba. Mba pra. Sorry yo. Paso la boada gba mo bo na yure. Yure. The man no embarrassed. What did you say? The man no embarrassed. So alar tepata ndabala wa. 7 days. Aba perbatam bia boliba. Abia tizo. Boka dagba mo bo na yure dagbale. Yure. Ware. Okay, alar tepata ndabala mbiara pune. 7 days. Ala tepata le. Daba point. Paso la aba perbatam binya labumbo. Ndapera. Dagbal ne wula ka bo na yure. Yure desa warambaya wa. Sawa? Warambaya wa. So wula ka dagba bo na yure dagbal ne. Yure love is. Okay, aba perbatam bia boliba. Mama yimna ni kula family so la we ya wandi bo mil mbapra. So aba perkabia. Mbapra o batwa. Obia. Why ndan ya na le ku ba. Mumu not too much. Okay, so anyo do ngo. Ka basanga tuzo pa andu abia bolinya bima. Kambasa tizo pa. Wow, to love sir. Thank you very much. Mamle aba perbatam bia boliba. Aba perbatam dia. Go and ask your grandfather. Abia. God, why now? Alar tepata ndabala mbiara ne. Ala tepata ndaba point. What did you say? Ndaba point. Okay, anye pa wa ya. Na anko sa ngona abayi za adu abia boliba. Oi, ngona ma bi abia tuzo agba abare za adu abia. Adi kule mbara.